Makuru mashya mu ikipe ya Rayon Sport, ariko mbere na mbere yo kumenya ayo makuru ubanza ukande subscribe ubundi ibintu bigende neza cyane. Ikipe ya Rayon Sport mu rugendo rugana ku gikombe cya shampiyona uyu munsi rwose ikipe ya Rayon Sport iyoboye shampiyona. Umutoza bita Robertinho yagize byinshi atangaza aha icyizere abafana. Hari ubutumwa yageneye abafana b'ikipe ya Rayon Sport. Scovia Mutesi nawe agenda aca impaka mu bakunzi baruhago hano mu Rwanda bita Scovia Mutesi, umunyamakuru w'ikirangirire hano mu Rwanda, umwe mu banyamakuru beza u Rwanda rufite, umwe mu basitari muri iki gihugu rwose, agenda agaragaza uruhande aherereyeho hagati y'ikipe ya APR na Rayon Sport. Bamwita Scovia Mutesi, bamwita Wasiri. Yatangaje amagambo akomeye cyane ku ikipe ya Rayon Sport ahereza ubutumwa ikipe ya APR nyuma yuko bari imbere yayo amanota menshi cyane rwose. Hari ibintu byinshi yagiye atangaza, harimo ikiriwe kiza kugutungura rwose yatangaje. Abantu bose baravuga bati rwose Wasiri aho ngaho rwose uciye impaka. Ubwo no kugenda tubirebera hamwe mu kanya gato cyane, ariko mbere na mbere manze mukande subscribe ubundi ibintu byinjiremo neza cyane. Dufata akanya kangana n'amasegonda nk'atanu rwose tubanze dukande subscribe ubundi ibintu bigende neza cyane. Rwose nizere ko muri kubisoza gukanda subscribe ubundi ibintu bikagenda neza cyane. Ariko ndabanza mbaza abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, ikipe ya Rayon Sport uyu mwaka rwose ubona ko ifite itandukaniro na nyine, ubona ko ikipe ya Rayon Sport uyu mwaka hari ikintu itwereka, itanga icyizere ko uyu mwaka rwose igikombe cya shampiyona gishoboka. Igikombe cy'amahoro cyo wenda ntabwo twakivuga ko ntabwo kiraza, ariko naho muri abakandida ikipe ya Rayon Sport iyoboye shampiyona. Rayon Sport ifite amanota menshi y'ikintu inyuranyo hagati yayo n'ikipe ya APR, bivuze ko ikipe ya APR bigoye gupangurura amanota, mu gihe ikipe ya Rayon Sport yakomeza kugenda yitwara neza, ikagenda itsinda imikino yayo uko yayiteguye, uko yabipanze, ubundi ibintu bikagenda neza cyane. Kuri uruhande rw'ikipe ya Rayon Sport abakunzi bayo bavuga bati rwose uyu mwaka ni uwacu, uyu mwaka ni uwacu wo kwigaragaza, uyu mwaka ni uwacu wo gutwara igikombe cya shampiyona rwose ku buryo utagibwaho impaka. Sinzi ko nawe ubyemera nk'ukuri. Rayon Sport uyu mwaka urayibona ku gikombe cyangwa nawe rwose nta cyizere ufite? Mwanze mutubwire abakunzi bayo ubundi twinjire mu miriro. Mbagira mbanze mbinjizemo neza cyane tuganira, ubundi tumanuke mu miriro imwe yotsa imwe itwika. Abafana b'ikipe ya Rayon Sport barakubwira bati Rayon Sport dufite uyu mwaka ahantu ubona ko itandukanye na ekipe zindi twabaga dufite. Nyine ubona ko umukinnyi yavagamo ukabona ko ibintu birangiye, ukabona ko nimba bita wireke bimunaniye, ukumva ko ubwo nta muntu uri bumusimbure. Ariko ubu ngubu ukuntu bimeze rwose, Rayon Sport ifite abakinnyi bakomeye babanza mu kibuga bakomeye, Rayon Sport ifite abasimbura bakomeye. Ibyo bigaragarira ku buryo ikipe iri kugenda yitwara. Umukino wa AS Kigali umutoza bita Robertinho Goncalves de Silva, umunyabrazil rwose, yafashe abakinnyi benshi babanzaga mu kibuga ababanza hanze, kandi biza gutanga n'umusaruro kuko ubona ko ikipe ya Rayon Sport yaguze abakinnyi bari ku rwego rwose rwenda kuba rumwe, ariko hari umwe uri gucima akabita Faringanye. Faringanye we ni ibindi, ariko ubona ko abandi bose bari ku rwego rumwe, ubona ko ari abakinnyi bari ku rwego rwiza kandi rushimishije.